Često pitanje koje ljudi sebi postave kada krenu da prodaju na Amazonu jeste da li da prodaju u okviru opšte radnje, odnosno razne proizvode iz raznih niša, ili da se odluče za jednu nišu i da prodaju samo u toj niši. Ja sam Dragan Zindović i u ovom videu ćemo probati da odgovorimo na ovo pitanje. Tehnički odgovor je da, možete raditi u obe varijante. A suštinski odgovor je da sve zavisi od toga koji je vaš cilj, koje mogućnosti posjedujete, kao i kojim putem idete. Ukoliko ste na početku i vaš cilj je samo da trgujete, krenite sa opštom varijantom, odnosno sa različitim proizvodima iz različitih niša. Trgujte i vidite šta vam najviše leži, pa će se vremenom sve iskristalisati i onda ćete sami dobiti odgovor na to da li vam više odgovara da trgujete sa više proizvoda iz više različitih niša ili ćete se odlučiti za određenu nišu i fokusirati na nju. Ukoliko pak imate već razvijen brend u okviru određene niše ili imate favorizovan pristup određenoj niši, krenite od niše. Pa zatim, ukoliko imate već razvijen brend, širite se kroz podniše. A ukoliko se pak tek pozicionirate, probajte da pronađete mikro nišu, jer je tamo niža konkurencija, a veća razlika u ceni. Pa onda tom zaradom finansirajte proširenje prodajnog portfolija i prelazak u podnišu ili nišu. Dakle, novac je gde je niža konkurencija, a to je mikro niša. Nadam se da sam uspeo bare malo da pojasnim. Ukoliko imate i dalje neka pitanja ili nedoumice, upišite ih u komentare. Vidimo se.